Ada ini masih bonus, harus habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Baraya Entertainment. Berjumpa lagi dengan saya Firman SH Channel. Dalam kesempatan video kali ini saya akan meliput acara pernikahan adat Sunda yang akan dilaksanakan di Kampung Samuda, Desa Tenyo Negara, Kecamatan Cigalantang. Yuk kita intip apa aja persiapan dalam acara pernikahan tersebut. Yuk kita intip, ini buat resepsi dan ini di dapurnya calon pengantin. Kita intip yuk, lagi memasak nih. Ini proses lagi memasak nih. Nih kita lihat ya, intip nih. Ini persediaan buat acara besok, nanti besok. Halo. Ini kita lihat yuk, ini ikan nih. Ini ikan buat acara nanti besok. Nih lagi masak kentang. Nih dapur. Ini lagi masak kentang. Kita intip yuk ke dalam, lagi masak daging dulu. Nih, ini lagi masak lagi. Nih, halo, doh. Halo, Ini lihat nih, ini lagi proses. Ini lagi. Ini lagi masak. Ini di sini nih ada tahu nih. Oh, daging. Lagi masak. Ini lagi proses pemikapan. Lihat nih ke dalam. Ini lagi proses pemikapan. Lagi menunggu calon pengantin pria. Ini masih kerabat keluarga rombongan pengantin pria. Ini udah mulai lewat nih. Ini nyampe berapa kendaraan. Ini rombongan calon pengantin pria udah tiba di lokasi. Ini lagi menyiapkan tempat lahan parkir, Pak.
subscriber. Adinya motor mah lebot. Ini rombongan dari calon pengantin pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirkan di jam sibuk para tetamu undangan mangga di aturanan salik di tempat atau di saya bikin biasa kapal di karir sa masih kene kosong di leceng kapal di karir
Ini rombongan biasa ke bawah ikan. Wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Ausan ayat suci Al-Quran sindanang sholawatna anu bade di ausken ku pangaresa Ustadz Doni waktu sinang tempat disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذين يسألون به Al-Qari wal Mustami sadikan bil khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
tetamu rombongan anu kusimpen lebih hormat hapunten ieu tepenten pamunut di pangarsa Bapak anu bade mimpin karena acara akad nikah. Insyaallah paeten akad nikah dipayungkeun kumaha pada serebujangan ajenanana juk jalur sunnah rasul narapas jalan para utusan puting ka impi-impi berang ka bayang-bayang jauh dijuk-juk anggang diteang. Alhamdulillah mangga orang sakseni ku orang sadayana ieu acara inti ataupun acara pokok nyata akad nikah insyaallah pada dilaksanakan di Bali dia pada di masjid wae pada di mangga supados tiasa kasakseni ku sadayana dan insyaallah paenten kanggo lokasina di Lebet terus disadiakeun supados yankeun persiapan kanggo Bapak Wali. Alhamdulillah parantos aya saksi di calon pengantin istri pangresa akang. Oke, saksi di calon pengantin pamaget di haturanan supados tiasa Lebet karena bersih sang mejaan di payun jadi mangga supados persiapan ka sadayana. Kamu tadinya tadi itu punten manawi aya di kursi namun para panitia nana kursi yuk beri kayak itu atas setiap nanya ada deh pagar ayu he ya ta pagar ayu teh pangkarnata saya tano tukang nak acuk tadi ada wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halanikah wa dzaba ilaihi wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Dipayun ngaturkeun nuhun ka pangatur acara anu mana mantena parantos masihan waktu sesimpuling maksudna bade nyata tetep nyakseni kana acara pertikahan. Puji sinarang syukur rang sanggakeun kadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya kantun kepada keluargina, para sahabatna juga para umatna anu turut sareng taat kana ajaran mangkena anu kiamat. Salajengna satatan dikawitan bae tembal sasakedik nu kakirangan di kalangkungan kita. Sumangga orang kawitan wae ngostun isi perang syahadat sarangan mulut pangapura Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa petunjuk sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa 'ashiruhunna bil ma'ruf ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tenang jang, sing tenang. Ulang Bismillahirrahmanirrahim. Jang jajang nur zaman Bapak nikahkan anjeun kaputi tegas Bapak Namina Aisyarlina Mas kawina Uperiasan emas 10 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah kaputi tegas Bapak anu aib munamin Aisyarlina mas kawin kumas 10 gram kontan. Sah, terus sekat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala min kulli sahabati rasulillahi wa amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imahu wa yugabi mazidah ya rabbana lakasul kama yanbaghi li jalalika wa li ma'adim sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutulana biha min sayyi'at wa tarfa'una idzaka darajat wa tubaddilna biha sawayatin min jamil khairat wa pada Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan yang baik. Ya kan.
mik na cepang mikan jan. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ngiringan. Sing caket. Bismillahirrahmanirrahim. Neng ai Serlina bojo aa anu geulis ieu aa nyangakeun mas kawin berupa perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Mudah-mudahan ai tiasa ngamanfaatkeunana tiasa ngangona terus sok kumaha cepeng sok nampi aa karena mas kawin ti aa anu disebat neme mudah-mudahan abdi tiasa ngamanfaatkeunana ngagunakeunana salajengna ai masih kene gaduh samatan bayar nuhun tumorojol mawa pamaksudan kanggo ngadugikeun pamaksadan disangakeun ka pangarsa Al-Mukarram, pangarsa Bodi Singkuri, pangarsa Ajengan Herman waktos disangkakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi rahimakumullah sakitu nangkapi hatur bobo sapanon sareng sapakan janten kesimpulan abdi dina nyerenkeun pun anak nyata tadi STMJ esna seja silaturahim T-na tangtungan pun anak sakitu buktosna cacanakan mung sakitu kamampuhanana lajeng nembe parantos di jurung doa bil barakah mangga warahmatullahi wabarakatuh. Parantos sakuping ku orang sadayana khusus ku kan ka pangarsa Bapak Ajengan Muslim waktos di dalam tempat disangkakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan utama serah terima nak serah nak diucapkan dia dikintunkan kajunjungan urang sadayana habibana wa nabiyana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi pantes kapuping berantawisanana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sakumaha amos sarjengna insyaallah simkurinda penten ngartos sadayana terus penten kicupna penten sagarupina kanggo simbolis penten mangga di sarasawios cacanakan anu bade disangkakeun mangga di aturanan di kapayunkeun heula patuangan fotos rada kekerepekan dan angkatan tadi saya pada dahar gitu teh pada esok apabila subuh pada subuh cenah sadatan Allah kanjeng gede tumpak sadok kalau panjang mohon pakna abruk-abruk cakep mun tidak tong panjang-panjang cakep geus kuburu buka insyaallah mangga urang sasarengan ayeuna katanya sabada simbolis insyaallah acara terakhir bade sawer heula bade silatul ieu bade musafah heula ya teh sawer heula diri upam bade musafah sawer bade di sana
1, 2, 3. Cepat. Pagar ayu, mangga kapayun, pagar bagusnya, pagar ayuna mangga. Mangga tapi sapapaikeun ka ditu mangga. Sok ka ditu geus estafetkeun ka dieu, pasikeun. Ka ditu sok teras ka ditu. Mangga. Mahatur nuhun, mudah-mudahan cacanakanana paetan eta nu disakakan teh lebetanana dapetan ari wadahna mah dicanak deui katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing janten kamanfaatan, sing janten hiji bekal kanggo anjeunana paetan dieu. Mudah-mudahan jazakallahu khairan jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan barokah kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga teras. Dibantos. Mangga persiapan kanggo acara sawer. Bade aya sindena teh aya. Upami teh aya urang sholawat banyak supados agung barokahna. Mangga aya pangersa pun guru ya. Disarengan ya. Persiapan kanggo guru sawer cenah itu. Salawat lainnya, salawat bae supados janten kabarokahan khususnya kanggo panganten. Atos mangga sakeun rencana ka ditu. Mangga persiapan kanggo syarat-syarat sorotna wonten sawer dipayun bae mangga. Gerayu mangga digendeng. Bade dapat mangga. Mohon siap. Halo, siap. Sadacan paetan ngaoseun shalawat kupingkeun heula paetan pepeling khususna kanggo panganten baru sareng panganten bari. Supados tiasa dilenyepan Sami keneh. khusus kanggo panganten. Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya atuh ngiring imbah Kajang Jajang Nur Zaman ka Neng Ai oge ka keluarga Bapak Atep Kalibu, ka keluarga Bapak Bowo Kalibu. Sok sangaos memang sabayuk panten sing kuring hoyong kaul kabun anak engke diteraskeun ku pangarsa jang ajengan di palede. Bismillah damal witan mugi Gusti nang tayungan Elis Asep Murendengan mugia kenging keselamatan mugia kenging keselamatan amin ya rabbal selamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kesenangan sangkan jadi kesenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangpayuna nyaeta pada istrina masing duge kaharatina mengajar maka orang sarang ngaoskeun heula shalawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta
badrun ya Allah anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahu suduri sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik anta nurun fawqa nuriyam anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isya'u anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ayat yang esok ayat tunana ya ayat ini sallallahu ala Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam
Punten neng. Iya sareng saha neng. Mina. Mina, ieu teh keluarga panganten istri apa pamegat? Pamegat. Pamegat. Kumaha sanu nikah teh eta teh? Ajajang sarang Aisyah. Santi. Kumaha doana untuk kedua mempelai? Pamugi sing jantan keluarga nu sakinah mawaddah. Amin amin amin. Hatur nuhun ya atas itunya.